yagi ki kasi ki nyotrep ki penar ke English medium kawai pekawai ke kentin parem ada ke English concept ke English word ke don ke history jongka page hak Oxford Dictionary page hak Cambridge Dictionary hatra jongka wai pekawai ke kentin parem lada kira asyim na kentin Latin ke to L po bracket kamun ke source jongka ke konsep jongka kade na syawai pat Hagi disengi kan bangang perkre nado ba ka balang handel by Reverend H.L. Mercy. Ngai buram ya ka balang ka balang by pastor. Ba ila ibit ban penyeng yenga pedeng jongpi hagade kado paisi. I pastor ne moderator bi jongi ya tho bangade unong hikai jongi. Pastor lajan nyu pesan-pesan ka sapu Islam ke service jonga kada kam no hikai. Pastor na kata kadang lada dia mengaslam pastor makin no hikai lada dia sapu san milik don ke bel. Ada sikenta ke college level post graduate level sikenta dam don batin beje no hikai ujian sa hak platform. Namun pastor hangnim don beje, lada dia bangar Islam, kada kekut jonga don boyo I sngewbha pejod jeka. Bangar tip bapak ki kena school wahikai bangar, hagani kejamin kila thai je kejibun ketien uta u pastor boyo thok kana. Kerban pi pastor berle kata bat ibai ba ngayo ikat sebalik jingsen rayo tu kana no yo tu kana arkentaru syong la ka syong khuble yupi kinawan jeseng bagi ke jami kad banganang perkhat ke ka benta de ka kting ke jogle ban ya tu kana pedeng jong pi hagade ka po New teli ki kentin ki wansap aga jumut ka jonga ka kong na kini kalong ka bor sang jimut ka baar ka kentin ka boong ka bor sang perkhat ka balai ka de ka bor Sandur Kawai per kabor mudur Kawai per kabor taudur Kawai per kabor taukan Bar kabandiau kabor trekan Ki sociologist Ki anthropologist Ki philosopher ki moralist ki orang kini ki kentin habalum lang iki baro ka penyang ya ka dur jong phi bat jonga ha ka nu ka dong jong ka pertai ha ka nu ka jat berleu ka bau beu la bu akan ke selak do la sandur ya ka jengim ka jong da ka ta ka we per kebala lum lang ki hinjau teri ki ong ya ka konca Ngakenli na kinong hikay, kibahikay, ya ka sociology, anthropology. Ang yaki, hagaktin kasi kamod ayo ko taga culture. Dan kibaong kadustur kaniti. Kata kade tangiwi bynta. Kadustur kriti kade tang ka legal aspect jong ka culture. Kagamain jong ka. Na kadustur kami kriti kabaong ka constitution.
Naga bagi Shillong, naga bagi keren, di mundur, di sandur, di trekam, maka tak ada kekentin kebukan lang, ya kita baru. Naga tak kenal kiri ustad, abang yolar, bagi kedua, bagi profesor, habo ke university, jongi ke Central University, baru kapal bagi interview ya, ke viva. Gahap defend, ya ka mga thok mga. Doon kibaong ka culture kasi, kamde, kabantip kibriyo ya ka. Ngaong ya kita, kibat interview ya nga ngaong, I am the right person and authority upon my culture. Whether you accept or you approve my thesis, I am the authority. What I have written, I have defended that one. I have the authority. You are the secondary. On way, but interview me. Sir, your thesis have been approved. You will be conferred a degree next convocation. Oh, sir, I will not attend the convocation because I'm a pastor. The culture kadang atli kipagtasang ka. Kaway kabangila pani'i lagi santili kikardok jangka jintip jangka jintip. Ki sense organs ka. Bagi ki room siya ka sepok jangka. Rekadon ka bentag ba siya po ajong ni? Bakataki ong yaka kabamla panjoi. Bakataki ka spiritual aspect, ka non-material aspect, jong ka culture, jong pi bat jonga, kubalong lem kiwe kibriyo, kibabun, ka population ka jong ka ktin ka jong oblay ka on. Kam ke apostol kenong kebakat niyo, kedekat kebaan pun niyo ko. Bau belai, nadu benang kentong kebutai. Omino ya kedu kejat benriu. Laka refight kehepat majority or minority, there's no partiality. Ya kejingai kejong belai. Ken bu kibon kiwet kibon beliau. Lalu ai ka way ke jinsija. Bakata ka ka culture. Ka bapani tu ye pi bat yana. Bakade ka culture ka de ka baya ai. Ba ka be shim kelian. Bado balak ban bodur. Hakaslim kat kraspa sau Bhoi. HAKA is in a company asora. Kayo iyo Thomas Jones na riwes. Yung kasep company young Thomas Jones. It is better for you to go back to England than to teach these peoples in this place. It is better for you to teach you monkeys or those trees. They are more intelligent than the local people here at Chera Punji. Sakri ki time jongi hakaslem khat paspa asal Bhoi. Kaya ke personality ke jong pi jonga. Kaya ke orang renjaya khamat jong ke bersay bala baju iyengi. Baki MLA badon burom jongi, ki MP badon burom ke jongi. Ila bagi sa shadow parliament. Pastor biang pamsyong ila ban kenma you can debate ke jongi hapo hostel sa Nongpoh College. Bagi kop yo Kerala, ki kop yo Bengali, laban UGG swell, udah deputy speaker, jong ke parlimen hadir. Iong pastor pamsyong di Kerala di Bengali,
The deputy speaker of the parliament is not a Bengali. It's not a Kerala. It's a Khasi. Kata kadi ke culture jongi. Ang uriu start dokar keri jakjak beri. Baru beri ubasta. Ada ampli kala di kumnu ke undang ban ai ke sentur joko. Ai do yo blai nak benda ke barang Krista. Pet ke history jok education akan ke jai beri ke jongi. Kamla ade ke barang ki missionary bagi ke jongi. Wan ke balang Presbyterian Sarai ki Grassroot Lower Primary School. Wan ke Catholic Mission hari ke si janji ki build up Upper Primary College. Pangilang kumne ke pangilang. Kajiga terelang ke Christian Missionary. Pangilang kumne ke pangilang. Ladawan keno kajing sawana shanom shaneng hagri kismi mutagon. Your culture has been invaded. We shall reinvent it. Because your culture has been diluted by the other culture. Pediang ni kata. Laban pediang bagai ke jikirku ke bawah belelo ayang ni. Kadang sa kuwe pagkabar kaong, your culture has been invaded, diluted. We'll purify it. We'll invent it, so that you will be able to walk together with the mainstream culture in our beloved country. Para bigit-bigit, baru ke baydon handi. KHUBOR ke bagadon, bagi slok yung siya kadagajan bihit. Laban siyem, nakakitab, kisiyem, nangkong kisiyem. Khat khandai, haduk khat pra. Tongin siya askor, dia kadagatir ke jong blay. Hangta ularung, siapa krem bat sakmit hangta. Gensan utrai ukren hau Elijah bele ayu hangni. Ujubab atrai blay badon bor barro. Galasya kriya me borobor. Tangya me hi. Negi pai Israel kelapan ken jaka jutang jombe. Kelapan perai ki duan jongme, bat penyap ya baru kinu itu lepa jongme. Dentang banga badang sa, bat kila persyang ban penyap ya ngaru. Utra loong hu mi syabar, bat jeng hakma jonga halorulung. Hadir kata utrai, wala yat hangta wala pa ikal bajur. Kalakat arliang ikilu. Bat ben kanyu yaw ki mau siang. Neutra yum sum doan he kal ke sange ban be. Padang talak hiu jumai. Neutra sum doan hau jumai. Adin jumai lawan geding. Neutra sum doan he geding. Padin geding lawan ke sur ke basawa jem jai. Hak bau weli jauh yos yawika. Utap ila kekmat daga berhenti bau lek ban jeng kekmat kata kekrem kasur kala krem ho Elijah mele ayu hande ujumab atrai badon bor baro gasyakri bor yeme tang ya mehi lagi pai Israel kelapan ken jaga jutang badbe kelapan perai keduan jombe Penyap ya baru kini itu lepas jombe. Detang mga badangsa. Bagilah persyang ban penyap ingaru. Utra loong lek pai do syakarip lau kebahagiaan Damaskus. Padang taru rong syapa.
bahkan nongba bat pensle yo hasil komusin ke Syria pensle yo jehu ukon unim shi komusin ke Israel usyapat na ebe mehola balong no yutu lepan hadien jongbe no wanang lai im nagari sya penyap hau ASEAN sya penyap hau jehu pada ta balat im lo jehu nak sya penyap yo jehu sya penyap hau Elisha penban ngan pensa hanyau haja kibri Israel kita kebayang ni haga bagi bangsa ladem yo bal de do yo boleh thau jong ublen kerkhoi laga bopule bat shaskor ya kena ketien ke jong kena ke bynta ke bangla pule kena ke jingatho ya ke jingkela ke transition period haga jai benrio Israel kenal ke history jongki pada ke culture ke jongki haga culture ke barang ni laban seng nong rim ke culture halot ke artli ke laban seng nong rim ke halot dong ke jing laban seng nong rim ke haga jing shun kini artli laden ja kewe bandar bakini dia kini elek banjab kewe ba kajai benriu Israel kabagila pediang yaka jingit kepalawan ras pedeng jawi bakani ke history ke culture ke badon ke Bible kalau ongki perano India kalau invasion ke besekeba ke cultural invasion dah kata dah bagirwai im snow to kasur jing ni kasur jing shun na bara don lepa hati kata ke jingmut ban ong kababha kamla ban wan like to na ke culture jong ni kela nong shun no mla ban like HAKA nu ke culture dan artli KHUBOR ke bamla barnai jeki kesan hima sima baka sensyari baka put kawai baka bor HAKA wei kawai ke culture HAKA wei kawai ke community HAKA wei kawai ke society bor jong kaniang kini artli yakin bak belong ke culture teng i ke baka khalai teng i ke baka telot no baki ni ladaki ile persyak kini artli KHUBOR san hima ke bor san hima sima baka sensyari laka ni ke niam ke ile persyak yang ta laki yang bara lamayong bara artli jad ke jad beriau dan tak artli ke sistem ke penyanyi ke culture ke wei ke baki ong ke sensyar ke mani paibat ke parlimen ke demokrasi HAKA demokrasi ke don arjat ke demokrasi HAKA wei ke culture ke balong kita ke don ke presidential demokrasi ke don ke parliamentary demokrasi kini KHUBOR kedon kini KHUBOR lada kejat benriu lada ke imang salang kejit ban ong yang sensyar mangi yangi di berkebor tangwai beriu mensua ke lek ya kata HAKA dur jang kejing sensasi kijung budur balai mo kesokan bilang kebaik independence kamle ya kesan hima sima kumhabilan kesensari
Mereka ai yang ia ke parliamentary democracy. Lada ke fail ke government ke pasensar ya ke state ya ke ri don presiden supreme power. Di anggo yang boleh. Bau ai ni economic part bedon borong ke joi ilajian bat ki jeng de kapentan joi. Ayu bagi no yalam joi ki Kristen kim jupe JINGIASENG ko boleh sibor ju pi ki no yalam economic part bedon borong joi ba pin joi yo osmeo sur jirwa joi ke ek mai kwa ke ji thok khana joi ke ek ji don kam ke joi. Bahkan ini kan bentang ke mengarah pulih. Kini kita ke juk ke mengimat mentah. Tak keri ke jom. Kejiak kini. Ngalayap udebit kiu salaman. Pojok. Kesensyar. Kesahima sima. Kesensyari. Kejong debit kelong kumtu. Penjahat hikmah. Ukon jam u sensar salaman. Kadon kejing bakalah hantu. Kiki kipai ba. Kabasyu si kalong kasdang nagayin simhi ban penflot. Ya ke society, ya ke Jewish community. Lalaki kipai ba. Hangni ki para pengen. Bihi ke juga. Kat kejai beriu Israel Arlian. Shibau jai layalam dawe ukun. Arteli jai yalam dawe. Haka ju ke yinsia. Haka ju ke sistem kepengkat no Arlian. Haka ni kepor. Kajilang jong upay lang Israel hanggang tagapot bablat. Kasensyar kadar kasahima sima kalakulmar nadong syadong namar kadon kajingle kababakla haying sim. Boleh tapi boleh ketika Bible kaya tukar. Bagi advisor dong kesiap bagi tiga pohon. Kidai ki reunion compare nabar HAKA tu kepo kamde ke parliamentary democracy kamde itu ke presidential democracy kadang theocratic system kabor kalong tang hawe blame Lakani ke culture ke bagi seng, la seng dia mereka ke nongriam bom jukut ke orang ke jing. Ne kata ke nongriam ke orang ke jing sun. Ni ke JINGIASENG. Haki kun jong usiem salongan. Belai. Yo iya ke jing lena juga papa. Para bagai hakari ke bayi jong ye. Barok gado bende lalu KHUBOR ke Nongpoh kajing kajing nam juga nong song song. Am skill to show ya kata kasiu kajena. Setang kado pi apeng kre para banget bahari lom kasih jantia kadoi. Tam slim lada ke bekala ke pertai joi. Tiek kompajia hakare bapule kena kita. Kadon kadi ke JINGIASENG bat ke jemi kado no kapule ke siti kapule ke jempho jong upol sauti motivo hagiski ki bakado ke jile kalong Nongpoh para kasih ginjale ni subadaba. Boleh nak sanjing berkam.
kesan jimbot. Kami syuk dah kewat musuh. Maka jile jong i mata. Kami yang dok berkesnam. KHUBOR bekerja manusia. Ndai syuk betul kepuah berjara awal kelas. Dan prinsipal, dan policy, dan program di prepare. Beliau pun bi yang Elijah. Prophet. Banjeng hakata kesau kesian jong kejai benriu musil tu syuk. Sipau jai kil ong gi bertangin kladno bangin secari yang lede. Jai diong. Intong lau jong siya jong. Bodoh kata ketika puan bagi Israel gitu. Kamera ada ketika puan bagi kedua bagi mentah. Mi uprophet. Orang kelek jauh siapa maaf bagi Jezebel ada ketika puan. Orang yaki nama kepop kelaman dubun agak hima jauh kisipau jai. Ngan wanra yakan nem sniu adam don slap lai snem kunti togi duai boble aga jinglam wir kesan hima sima kesan shari yo ble wong ko ki pai ba jong kani ke Synod ke jogi ke jang bereu yo tre ngan wanra ya kan dem sliu HAKA Maryam anda bendon Islam inong red ke bai ke jong hi nem stable all atresi tom ra sha yo sha knot beng da ke di middle women hayo kata ke kepor ke bangiem mi Elijah prophet idon arjat ki prophet idon arjat kinong yarap prophet Elijah boleh khaju ong pek Elijah pek kesensyar kesai hima sima pek kesensyari baik kepada beliau beriu kalau kumdo adalah sekali keleng bakin yo i dalam jong ke kemar kai kedur jong kecil mana beliau jong kejat beriu jong kabangla jip kerpang ni kita bakal long ke syara ya ki wepan bakal long ke melu dah ke benda ki wepan dia ayu Elijah wong play, kedek wong play. Karang hiar, HAKA terdan, jang keway berkecil pelong kedong. Kedon kedur kejilong lupa. Elijah yai keleng wong play yo. Elijah lek kejil pada play kelong kumno. Wong Elijah dor teka dor real play. Ndai kita pate wong Elijah. Sangsat ya kejat benriu njau trep kasih penar ke doi. Kalau play yo I kumta ya pi badana. Khot yau Elijah ban bi ban analyze like research dan ayu ke besyang per nado kesan hima sima kesan syari keji pada belai ong Elijah tamdong su try like syau sim aham pada Jezebel ketengah Kabanggai kejat ke kerja jom
pengelar bangun jaka. Net reaction ke jong siu kalau bamlah pedian. Kila pengkrek di para bengit berit kum kejat penrio. Ya ka bakum kata kepo. Kejirwai nadiang samuan ke yo siu kisamlah do. Kasur do jing kerben. Kat sngewbha. Kajin i ibabun kalaman krian. Kat pada kuwe pat kalian kalau kuwe. Kadai ka dustur keriti. Apa pelong kubta. Kadai ka dustur keriti ka bagi jiu kila kelet do. Men i yang try ublay jombe. Beliau ong me. Kadai ka culture. Ngingin ong ya kadai ka KHUBOR ban ong kubta. Phiên y dâu blame try dòng phi đã cả đọ nốt dòng phi đã cả dính sneo dòng phi phiên y dâu đã cả mình xiêm dòng phi cả bậc connect đã cả bao nhiêu cả bao nhiêu y sẽ cả bao nhiêu y đã cả dính muốn dòng phi đã cả san dính muốn dòng phi và đã cả bỏ dòng phi baro Bat i yang parmanan jongpi kong bayar. Ngamut dur hande kadi kenong rim bagi say culture jongpi. Ei pernah marjah.